dia faswa na ye 0593 40 6565 0593 40 6565 enumre ensem titira ebedi kesewuru makwetini bi ane say ide ne bekire mu ewo gbekire ewo nkran pompure manteye mu dia enkra beto de ka sebo ponu si kire mi say abofra bi afi ne wanya mfinhia no nsia pe okwakope nsu akire kwan eba mekese okwakoto chese ne eburam ma ne krafiri ne nsam ewo gbekire de mu kire mu ebesomo. Foreign Affairs Minister Eden Samatuja HM say visa application o submit edifa e-visa airport anesono ehu ginesie ebeba eye enamienu entem. Ghana mampeni apaw yi visa system eho ntoma nne eno so mu nkire mu ewo kasegbu mu. Minister for Roads and Highways Eden Sam ede atotememfo anim so omonwo omani enko contractors ho. Na kwankyerefo pani ono ena wada atoyenchemu aboafo dwumedia no awa brekuma ene ne patem mechire Greater Accra Regional Director Edman Admo Tennis Mate odensema todwa echire mi say eno anu yada ohwe ane mu say empenifo dom de da brekuma eye mensina no titiriu eye MCE Physical Planning Officers onye wo madi with matenase awie hwahamensuo eyiri fa adehye mo potem ho no. Anglican Bishop Edema Kumasi Diocese akasa HM Mpuntujuma enokoso ewo Ghana mu no eyade a mission schools ahodo no eboa. Ensema no pina na kan yase won konwa de bese mo say enumle no nsia kase e wo dielo ha ne nsia ekiripo enkro kasa fidie so adwuma kuei ena esu yasene. Upensio edi dwumade ana mekanfo Lumba supa edi ama ye de afan fidie mo aso ne sokroje ye de mani pedua na no ana Ghana fo nyina agi atomu enu ntine so open dodo etu abetimi afrem 24 0549 889 685 ana 0549 436 akenkafo open no yase nkonwa besemanumre no edi ameje so yo wofa ose ade ayo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hotedin ane bantwere bonana otafirija menim wo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa ye dan ye ho ye ba ye de kasebo no ekyire mu ankasa ebesomo na nsa na no me wo fa se rose gold wo si di ye kasebo no eye de ba dia dama eba na nsempatie amamu nsem di ye kasebo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasebo no nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba afetu mekande share yen ewo Facebook no so ane ye DLFM 106.9 NFN so YouTube eye DLFM 106.9 na yemfa kasebo no ekiri mankasa yemfa ensomum ya sha kasebo na se ya sha ase e de afiri gbetire kuroduanim ewo nkran pumpure mantemu na awraho sama abeto de kasebo pono so anumre ekiri mu am abafrekuma afi ne wanya mfinhia no ensia 6-year-old girl wakwakohia ne kwafuru mukranwo omra wakwakoto septic tank m ewo Liberty Estate ene no wagwetire ewo mra abofrai ensu eho akwa atwe ewo boche ne mpotema chese wono mo abra pensu akira kwan ya paapa munya nsu nte no abofrai ko pensu de akofia wakohia ne kwafuru mukranwo ewo bochire Liberty Estate na enka ne kire misa ho semu esi endo da kwesiada na eye kotenuma boso me to so adunu nan ewo mfempem mienu na adunu nsiam a abofrai din a awofo edeto no eye abim na mo kire misa abofrai eko efia na ben wonom enchen efiri se na wonom nsu asente no na abofrai kwakope ensu akira kwan de ameja abusua enya nsu otumi de ayade ewofie na no ana fofie anto ami abamwa okwa na abofrai kotu wonom a septic tank bi a ho no mo no nja se mpinifo nkata so na abofrai kotu wa mekase no waya twede ampon Nyankopon ediam na asem wesi ye no adehye mgbotire ne mpatem chesen yesu pa na Adjoa Sikuru mu no enya asem kuma kura na beya bosum bebrentem ni dodo na mpo ka ekire mu am efiri chesen ne opepon bosum January bapimpempenso ye wumi adehye mgbotire ne nsuo no omunya bi no mdade biada sabe ensufun nko a obi benya nsuo anoma obetu anama atwa kwan akwa chirichiji za Ghana Water Company Limited for pipe die adehye mgbotire no enya de onumunye bi enom kura na nka ne kire nse se amikese abofra no twede ampon Nyankopon
enya genekra e de free nsem na we nyina kire oho akoto a ade hya won magbetire kroduanim ena mu emretente ombese no ansa na omusa kansupa etumi de aye wonom ade ese omode yem na abafo nya ba bi kura ne dindi abi ne na napa vida amwa agemre ne sentwerefo akasa ekirem se asem we na asie ne nyina ye nsukoma akoto a aka ade hya wonom go gbetire mpotem ho no ma wonom enye nsupa enum na kan bia ne abofre kopensu aba fofia ntota na wadwana ba ma abofre yi Yankopon anhwe manekra efri ne nsem ne maame ekirem se obesra da Ghana mpenifo wa mo ho ya ha na de hye wo gbetire mpotem de sukom ne ade atete mo pam ne yenkwatie emra abofra ne firi mu na omokoyi na mu no dedeye ene brabo ekoso e wo gbetire kroduanim Yebra pa won so pa mu boy. See there moya kula o. When you first time. We get water west. Islam headquarters from Enti idedeye ane brabo a wuti ye no eya de hya won gwetire kroduanim ne emra empenifo koyi abofra na mu efree septic tank nim ena gote se wonom ebo bran na enwachi ena abofra ne din ede abi a waye mfinhia ensia wahwere ne nkwan ne na napa ne din ede vida amwa ede nsem sei etumpenifo anim. I'm Vida Amwa from Liberty Estate. Because of the tap water, we were having problems with our water since January. And because of this water problem, we have lost our grandchild, our daughter, 6-year-old girl. She went to fetch water to bath to church, and unfortunately, she couldn't make it. She fell inside the manhole, and we lost her. So we are pleading to the government to help us in Baitley. We pay our property rates, 3,000, 4,000. They always come to us. We pay. We don't have water. We pay water bills since January. We've been paying water bills, but we don't have water. We don't understand why. So we are pleading on them, to the government, to come on our behalf and help us. Because of this water problem, we've lost our daughter. So we are pleading. We beg them, the authority, to help us. Thank you very much. Emu ayapa na meko ene binemu enti abofra kuma afi na wanya mfinhia ensia okwa bu nsu akudwade endrada na wakwa asode ena fofia ntwata na odwade abamu a wakwa akoto aburamu ahwere ne nkwa e wo gbetire Liberty Estate ene yede mu nkyiremu na napa ne den e divide amoa ena wote na nudi ensemu yantoa kasebo no eso finch kese ne over be de say 4 to 5 months ne gbetire wo munya nsu emfanya hwe yempotem ho no nsu ne ba ne mo ba edakora na 1 week 2 weeks na baba ako na so ebosome so abechi omo de be ne baba obetua ekire din kila yebeje sika no ebinie yanko yanim why Yantua Kasiabone so na foreign affairs minister Samuel Kudjeto Ablakwa Edin Sama Tuja HM Sejinesi ano efa visa application abe submit afa Ghana ye new electronic visa system ni mu no enam yenu ntem ana chesejinesi no ebetimi aba na odinsemi edituja echiremu se ade a e-visa platform no ma yesa ne be ya akwanto ho hye betimi akontem na ndo mefa be for kwan so ama omunsa etimi aka ho hia se obi ebeko embassies ansa na nsa etimi aka ne visa na portal no online system no beboa ama akwantufo no so betimi apply na o matria na afi wonsa etimi aka visa no electronically na no ade a document no timi submitting ni na wonsa so no etimi aka visa no de nsemi editujwa wa bra mo launch e-visa portal in Adjoa Agyei Sikapa ne de atosu aduonu won fipi mienu ni aduonu nsia imu ana so afo chirema ya de aginasi ano beba chire no na mienu ntem nti se utimi submit document ni na mienu ntem no na chese e-visa no ama won so wonsa etimi aka visa ni bi. We also are pleased to announce today that this e-visa portal, once you begin the application process, you submit all the supporting documents. You expect a decision to be delivered to you within 48 hours. That is how efficient the system is.
DLFM. So you will know within 48 hours whether your visa has been approved or not. So it's a very efficient premium service that we are offering. Enwachi ana Foreign Affairs Minister Samuel Kujeto Ablakwa edi tuja no chemu se e-visa system no no ayi omoye edema tourist any aye business visas na ochire ma omo kita ye diplomatic passport any omo so omo free amine for so a afei na omo baba ye omo de any omo kita aye student visas na omo de enya ade a omo ka ho. This e-visa system covers 2 visa categories, business visas and tourist visas. These are the 2 visa categories that the new portal covers. So there are a number of exemptions. We have exempted distinguished members of the diplomatic corps. Diplomatic passport holders will be exempted, obviously. Then countries with bilateral visa waiver agreements with us. About 50 of them we will exempt, we will continue to respect the sanctity of those visa waiver agreements that we have signed and the ones that we continue to negotiate. Student visas are exempted, family visas are also exempted. So this is the exemption category. Nekrakramu ana Foreign Affairs Minister Samuel Kujeto Ablakwa edi tuja no chemu so mo fra man foforo so no ansa na betimi asese eye new e-visa service na jiso utua $260 na afenzu nso watimi asese eye visa system ni bi no chema sane niema ebesifa akone sane bebu adwuma no ehu hia so mo so no ebetua bibi. You will agree with me that a robust system which has all of these secure firewalls, which is so convenient, you have your decision within 48 hours, you must pay premium amount. So we announced today that how much you will pay is $260, which is quite competitive pricing. I can see our friends from the diplomatic corps here, some are smiling. We pay them far more than the $260 that we are going to be charging nationals from their country. So we have still been generous when you look at how much you charge Ghanaians. DLFM. So we should applaud President Mahama for his generosity and magnanimity. DLFM 106.9. Eni ya uti ye Foreign Affairs Minister Samuel Kujeto Ablakwa. Yantoa kasebo no so e. Ni yankwa so enyire mu electronic visa ho sensem ene. Ghana mampeni apa hontoma. Oswafo hwe o man Ghana ne ama na onenkita hodie so. Onimnyamfo Samuel Okujeto Ablakwa akasa fa hwen. Na Ghana mampeni bremo obuada John Dramani Mahama edensem atudwe kirem sem. Ebimanya hodo a mukitakita passport ahodo a mopese mutu kwan eba o man Ghana mu ebedidwa esanso eba ensrahwe na Ghana befa so nya sika akragu ebotomu no. Mosa amaman hodo no okwaduro mirikatom mokwakwa. Sa visa fees no a yeje no ka pre muntua bi. Sembo mohomoden na mutumi apply edefa yi visa platform no so a abefo tenten so kama enchira wonsaka ene ho document an sabeka ne kama ka pre untua bi kram. Ghana mampeni bremo boata yem papa John Dramani Mahama decided to gane emra wono mo epa yi visa platform hontoma ewo na adwada kotonima bossman de toso edunum ewo mfempem mienu na edunun siemu a Ghana mampeni echirem se ohwa ne mu se nhepon da gwa kwami no we beyi wo haw ne amanihuna hoto a oman Ghana and efins amaho do twa ye ho ahia ye immigration system no ede ye kwansidie no ebeyi ne nyina da etimi de free honom. Ghana mampeni echirem se sesi wo hwe electronic visa system de abana ebebo apa manipa bia mpeso mutu kwan ko ba bia mo wo bia no wo metumi apply bi aba o manyimu free ya chase bedu ba bia no inchi no ahyew na manihuna mo fam nyina no ne nyina da to betumi atwa. Ghana mampeni echirem se ohwa ne mu se obi abetu anamo na boa na we no ba modern akọ abefo tenten so a chese wo ablodu bibia chese ho nkratasem bibia kama chese ho bia nim sika bia obetua ne ade no echire dinti obesere obi afa wono no mpene de ne bibia konkan emfama bibima titire na etwa ye ho ahye ne akwada bede ho ensensem. Ghana believes that where continental processes move too slowly, decisive national leadership must fill that gap.
We're therefore not waiting indefinitely for consensus on the free movement protocol before taking action. We're giving practical expression to the long-held aspiration that Africans should be able to move freely within their own continent with dignity, opportunity, and purpose. And so, ladies and gentlemen, effective today, from this moment, all holders of African passports traveling to Ghana for business or tourism will apply for visas exclusively via the new online e-visa platform, and they will pay no visa fee. Any actually ka preba muntuo mo bo manyim be boadwumaden abedidwa e wo Ghana ama Ghana fo nso nya sika akra e dey yaman yi mo nso mo ban sra hwe ma man ya gemoto a e dey ntena se mutua sika for visa fee abana ye ne fa ne kwa mo so mo ba eja ye nya kakra de afiri mu botom na ye dey yaman yi na eno wachi e na Ghana mampeni e to na man boso no wo kirem se sesi ameka yi aban ne Ghana man hyehye pa se ye ba wa boa pa e ma e fa chese ne emu papa ne ye boye ehomoden akọ ne mapa atumi akọ nkade mo mentitiru afa akwanto hu sensem de aban ye krado obeboa e ma hwahoba mo nsem nyina akọ nkan se be ye nipa bi opeso tu kwan free Ghana ekwa ma hodo obi so opeso ofiri ne ma so ba Ghana bedidwa no bibia akọ nkan se be ye obetumi nya hoden so kwa babra no bra na bo na Ghana nso yenye sika akra e wotum e chekere yaman. We are gathered here not merely to launch a digital platform, but to affirm Ghana's readiness to embrace a new era of mobility, connectivity, innovation, and economic opportunity. This initiative reflects our determination to position Ghana as a forward-looking nation that leverages technology to improve governance, facilitate legitimate travel, deepen continental integration, and strengthening national security. Na ne kwakra mo no ana Ghana mampeni berema oboada etwa ne kasa aso ana wo kiremu a yemfa nto Ghana de hye ene wiase nyina nim sei wo hwe abanda de twam a ekwan ahodo a ode visa eho sensem fa so no na kyese na wo kiremu a enye yiwu kyese koye si one time e ma kyese Ghana ni etu kwa kwa monone obi nso efem monone bo manyimu a kyese ne nchini washo na mo fam na no waden ye pa na nso na ban pa ye watumi atena se nhye pagwa komene bibi akọ nkanti meka se de Ghana fo amutu kwan yakwa monone musa mo monone mo ba Ghana ha de kwan pa wagbato hoi mo be fili afam. We are gathered here not merely to launch a digital platform, but to affirm Ghana's readiness to embrace a new era of mobility, connectivity, innovation, and economic opportunity. This initiative reflects our determination to position Ghana as a forward-looking nation. Visa we just the apeno. I'm saying no, yemfani say na yahwese we e no ana. We are gathered here not merely to launch a digital platform, but to affirm Ghana's readiness to embrace a new era of Nina yepeno ebukef nanso ne nyiramu no Ghana mampeni premo boata John Dramani Mahama nsama do tuwa no emu nkyiremu ene yede asomwe. Yantoa kasebone so na Minister for Roads and Highways Gavins Kwame Agboja Edensem atotememfo anim so omonso emomani emfanko contractors omoye adwuma ye kwantempon so sane ebe ya niam bi enkoyi a omobetimi abompanifo amanien no chema setememfo no emomani de ho no omonso so de omani edi ya kwantempon ne so achi a ebeboa ama omonso omoye adwuma basabasa contractors ahodo no aban asote omobetimi ahwesa kuntebuo ebetimi akoso na bro ne tememfo kasa ewo nnedura jakpa senior high school no ewo Savannah mantem nim meminde etwem kotoni ma aboso me ne de toso aduonu miensa ewo mfimpi mienu ne aduonu nsian mu ana Mr. Agboja ehye maburu no Enquires says omobomodin anom so ma omani da honom no ma omani edi contractors na chi anu betimi abo ampanifo ye papa esan say ye contractors omunye adwuma pa omokọ site ne so anomakoye adwuma basabasa no mafiri so no enya ade aban we di omobeso so omoso krant omosre eyetememfo no so sa omomu asa ne ebe ya ampanifo so no ebe hu
ho kwan a contractors no eye adwuma eni sika omo so no betimi ede ama wom nti so mutimi track ye beboa ye power pa esan se kane na omo matememfo no so emo mani kom ho no eno nam so nti na yakwan no omo ya 1 year 2 years pe na chesa kwan no asai na emom setememfo no mo mani kom ho no mutimi eyi mpanifo asutire ewo kwan omo fa so nipa dodo omo wa site ho ne se ne omo ye adwuma ne sifa betimi aboa ama yakwan tempo ne so no ache. No contractor working on any road in the country or savannah would be tolerated for doing shoddy work. I have a news for you. Today, interestingly, in Savannah region, on every day, when you go to platform, citizens have decided to take their mobile phones and record everything that every contractor is doing. They've been sending it to President Mahama, they've been sending it to me. So if you are a contractor, you can no longer connive with my agencies to send me a very beautiful report in Accra and pretend you are working. The people know. In fact, they even tell me how many people are on your site on daily basis. There's one contractor that I cannot mention. It's a Chinese contractor. I know the number of equipment that are on site today, how many people are there, and when they came to work. And I want to thank the public for this level of vigilance. And I want to encourage all young people across the country. Do same with every road project that is in your community. Own it. Report to us. Don't wait and say that the minister will know about it. Please let us know. You are not a nuisance. Day and night, tell us what is happening on your Big Push project in your community. So that together, President Mahama will go down on record as the person who made the biggest intervention on our roads. Currently, over 2,000 kilometers of road are being constructed. This is not fiction. Unlike what President Akufo-Addo did in Parliament when he did one of his State of the Nation address and pretended that he built almost 18,000 kilometers of road. Truth be told, there's no record in our country that President Akufo-Addo actually even started and completed 100 kilometers of road. It doesn't exist. A Minister for Roads and Highways, Gavin Kwame Agboja. Yantua kasebano so ani yemfa yani mfa nkyere mu Abreakuma West mensenem na make say Greater Accra Regional Director of NADMO openipo no na oyo kwankyerefo openi a ohwe atoyenchem eye boafo dwumadie so mekyere National Disaster Management Organization ano ewa nkran bopuremantemu eye papa Mr Dennis Mate Achendo odensam ade atodwa ekyerem say obesere Ghana mampeni yem papa John Dramani Mahama send manim yada as a matter of agency on one home modern say Municipal Chief Executive MCE Abreakuma West Honorable George Emmanuel Papu Aloti onto ne sabanchi eno wachi so na aboafo eka ne ho Physical Planning Department eno so onto obi ansabe banchi no nyi omugibira mfiri omusima mfiri say wonom hwe han atena honom emansuo eyiri efa de hia wanom ewo Abreakuma West mensenim na oniminyamfo echirim say emperifo atumi atena se ema MCE mu a ena Physical Planning Department mpenimfo etimi ade be yahodo ansuo to a eyiri fa nipa ede atonto honom ede ama nipa mbene omode honom eye mpuntudwuma ene nsuo to a na ekọ amanfo edem eka hodo ese mpenifo tumi hwe memuda honom no omatonto ni nyina da agye hu sika de go mbotom ma mansini mu ade hya sabi obi onye bone enka hwenhye mu no ensuo to a enye babi mfanti na ebu akọ ne fie na akotu no ya ma de hye pi na ehuna ma ne potem honom a ya de ha adwenye pam na ensuo to ye nyasem kuma Abreakuma West mensenim ewo nkra opuremantem hanom nyasem kuma jesensuo na tumi agiri emani papi ompotem honom de omu edan na tumi anase nsuo no etimi atwia fo madan so mani papi na bebi ombedempo no eden na gbawure mo elafa community no wadan so mani potem achese nyasem wakra na ka ne kirem sei ensuo to ye atete ade aba amanfo dan nsuo ne na mu wono mattresses na isado mu mfidi ahodo asese no eni ye pam na ensrahwa Mr. Ajano abuanan ene mpenifo piko piem no kirem sei wo hwa empenifo na moda Abreakuma mensini ano ana Abreakuma West mensini ano am wonom MCE and afin so Physical Planning Officials no dwumadi omudie no enswani adenti na mbetena se na bia yensam fatam na ma ho kwan motonton menne ensuo to a enye babi ntene mfanti no ejiri efa manfo o kirema se de adure no obesre Ghana mampeni pempen wesini pen wonom modern mo no enswani nti abentu omade so ne moa sebe be nipa na ni bebre na wahwe asese mpotem na bo sebe yensu etotoi no enkofa to yenchem emframa adesha wono Abreakuma West mensi no de nsem sei eto yamane boni Samuel ofole botenim
Yenkotie nsema hodo de tu dwa no ebi. Ye boy homoden say yensa beka Dennis Mate and nsema hodo de tu dwa ne ye boy homoden say yensa betumi aka bi na ye de asom yen etiefo ne nkwahwese ne na ye krado a na yenkotie. Massive, me person can make us. But I am putting the MC of Ablekuman West and the municipal works engineer and the planning officers. I am putting all of them on the spot. I am going to report to the regional minister. Some of these people must be sanctioned because buildings are not built in a day. Even demolition, the last house we demolished was this one, and they've sat down. Okay, all these places they're filling an air core, and these are some of the problems in terms of flooding. And all these buildings where I'm instructing my firm in admin directors, how many works engineers, they should mark all these properties. We will pull them down. But you as the media too, we want you to look at it. Me ensure say okay on a demolition last time. And get back not dying be any animal. Overnight, now for the feeling and these are some of the things. Juma. The person of manual the air then will be no fechi dibone soon. Can you sure fire say a king for na the blame will go back to president. President, this one there, me I am putting the spotlight like I said earlier on the municipal chief executive over here and the works engineer and the planners. So I'm betting assembly no offices don't bet there. Then they should sack all of them. Because we cannot go over and over coming back on some of this. But you have been tasked to take charge of all these areas. And so you to come and check everybody here whether they have permits. Any awuti ye no ono na yo kwankyerefo pani a ohwe atoyenchem aboafo dwumedi eso ewon kran pumpuni mantem ne din e de owura Dennis Mate Ajano na wote ne nkan na eno achi na omanga na de hia wanom egwo Abrekuma West insuo to de bia de fa wodom na nso afa wodom no e kiremu sei sesei de ahokyera ba efisa me ahodo a insuo to etenefa no emperifo tonto ne nyina da e de mani pa bi ene wodom asiri nyina insuo no to a ne de abufu abefa wodom e wodom afiefiem wodom kiremu sei wanom besra Ghana mampeni ne emperifo mka bi manum ya da omofo omna fancy fom ne mo asabe ya aka hodo masisi ne nimpa masisi edan de asisi aka ne mu no ombebu ne nyina to agu na bo asabe yensuo to a ebetimi atene na nkofa de hya wonom ho Abrekuma West mensinim omo zinsem sei eto de kasebo enim aku MPP na asase na ededa ha no omo tonton man alatafo no e na omo sisi apartment sesi ensuo no to a enya baby mfa ene na nsanya mepe yakike mu oye de mu na mema fi abonti ebebu de nu no yiye edipie ya tilapies eti ya sra man pani mahama ya NDC fo otodwa ha afi ya baaku MPP na wa ha fit slate ebesia aso ya dwo baaku se ya nya improvement bi enfi omo ho ene ya toma reverend enti on shase reverend ado on ba maje ye enfi ha esan se ye bre papa me ba fi school ba ni nansa ni no na attention me da so wo ku de no na me fi ami su woti amegbewo won panye fai wo ke ni woni la won panye fai wo so ma tuni amegbanya mi wo si poti by heart wala by heart afo gota afo no ko wo bia na wo ha mo moji wanye wo tumi teja Friday tabasi me wo ko tumi icho tilapia iya petebo ko agba teje tell e ke mba shonu bia de no ya ko tumi icho mi fe yi tilapia dini wo gba je fa mama na FM ni je bebre enumedu na ebo 4:30 intiminda intimi pia bontimpo ntontom high 1 2 insio obeda na wato insio mu cho enu pode nkan ogbe wa na owo ni nemu bola nyama bebre ye insio no eba ne se le eba mo yes insio no asase na ededa ha no omo tonton man eni a woti ye ayade hya wonom Abrekuma West mensenem ewan krabo premantemo na wote wonom akwesemin yamane boni samerofore boaten ena dia mane boyi efrin krabo premantemo ebesom ye
Yantoa Kasiabone Sony Engineer Mu Ewa Santimantemu na Anglican Bishop Edema Kumasi Diocese Right Reverend Oscar Christian Amoa akasa HMU say yempuntu juma hodwa no koso ewo man Ghana mu ade a mission schools no etimi eboa eba disua ho nsema pomodin ho nsema nini na ade omobo mo homodin ye papa esan se mfie bebre ni anomahwe se yempuntu juma betimi akoso wo man yi mu adisua ho nsem betimi akoso yi ahohyeso so no ebetimi akoso ewo man yi mu ene ntete ye pa omode amatememfo omo so ewo man yi mu no ni na ade a mission schools no ebo mo modin ye papa na bishop any some for adwetwe nkomo ewa abro omoti Newman so ayedi kinri edi free be kwai ayedi kinri ni me no every Anglican church no woman so do mebe poso ewa Manse South District nim na jumede ya ade a aban penifo asorefo assembly members unit committees nananom ahemfo any business executives sanso no mo ka biewom etimi ekohia mu honom ekota omachisa na ebe ya jumede no ebetimi akosuye na no ana Right Reverend Oscar Christian Amoa HMU say ti o mate dikini foforo no ya de no beboa sa na ebe ya mpuntunjuma ensusu ebetimi akoso ewo Anglican Church na no so ewo Amanse South any West nim sa na ebe ya amensni mienu eno so ewo honom no o betimi aheso mbetirete ene o betimi atitititi branches ahodo sa na ebe ya asori no ensumpuntuo ebetimi abe ba memu abua o maidie efise hwesuku a eba o memu akese papa ewo mu ne nyina no asori bagase mission schools ena biu nkramofo kra mu akase ni ade bebre commission schools no enti so because asori ba o memu no amwa o mane chichire a media mene wo mo nya adwene kwambia so efise engumasua ebie enipa ani engumasua ema nipa adwumayo engumasua ema nipa ehunu abrabo mu nsem bebre enti se wo nyina no asori no di dwuma ti sade a ene na asori abua o magana ewo enchichire mu ode yenyi Christopher mpaye mfiri o man chichire mu boso ba ko ebe hu so ma no ebe sintrase enti ebe hwa asori no ema no kuranse o mkoso am mpaye ema o man senicity na fe so bia so ema no modern na onye adwuma sane ese ebe sempo se asorma omfo nkoje sa galam se nsemi mu enkose omu ansu a eboa wo mo no ni omfundiye no wo mbetwe mo afiri mu na enhiro nyamede ahira o magana no edimu akonkan no asisa ewiase konanim yentimi nka pote se asor no anase aban na o man jeje school no ntina ama school sensem koso ende akoda no kra okosori a ende mobile phone ekura no eno nema wo hu TV so ni ade ni nyina no etimi influence korana brabo ena ayokofa da asori ni o man chichiri mu no sitru school sem no te ye de ma asori no a ho bebre betimi aba eni ya wuti ye Anglican Bishop Edema Kumasi Diocese Right Reverend Oscar Christian Amoa Nanuachi ana Parish Priest Edema Dome Biposo St. Augustine Anglican Church ono anso ana acting archdeacon Edema manso archdeaconry Reverend Father Alex Opoku Debi echiremu ekasaya ode a members nani agiye papa esa se dwumadi omadi eno beboa how de free Amanse West and South district nim esa se ti o matim manso de free be kwai mu na no beboa esa se na o mu meetings a afi ana mo befa ka akobe kwai ade akọ meetings na ahodo na so machemu ne de ebeboa deacon for ni ye papa obi ani tua se manso ye how kese pa kwan how kese be ba konso sa ye daneda akontusem san ye di ye njuma tiesre se bra ya ba asdikri level ye mpanimfo ne wona e wo do mikru ne Anglican safo manyina e wo wiase ni mafa na nyina be boaye wona e wo bie betima boaye so yesre so momoaye masene be ya sympathy dwumedie no e be koso no ye betimenya ka anase ene mebo ma ye daneda kontu no e betumi akoso eno ye how kese ai wo hode mai na afi so dwumedie yedie nomne ade no enim se daneda ye bo asempatre no hudwuma so yesra sorman se wona e be yi wo mo jinsa asempatre dwumedie no omo so de eniji beji na nyina etimi de dwuma na bo ma Anglican so wonte manzo akoso na yekesi so anaye so manzo nya na Anglican dazo kuma se na me bishop so aboa ma yetumi enya ajikiri ide atie ho free be kwai
ani gisem ne say e yende ko akontwa yetwa o meetings ne ade to na bi ensuo ka sem no ne ade but nyina no e ready da roma papa boa ama inauguration committee so aboa ma local organizing so aboa ma Eni ya uti ye a parish priest at the Madam Maybe Apostle St. Augustine Anglican Church. Ono anso anaya acting archdeacon at the mama anso archdeaconry a Reverend Father Alex Opoku Debi. Na maniboye nsem choni samo for ibuate ne different sentimentemo ebesumye. Yan toa kase won so na yamfa ya ni mfanchire mo my Ghana ya PMantemo na make say Chief Executive Officer CEO Edma Ensuro Drinking Water ya me wofa semester Edmond Japan odi achede ya pe mu oduro ye brand new unregistered Voxy vehicle edi akoma Apostle Dr. Samuel Kofitazi ona ye kwanchirefo peni mechire founder Edma Leaders and Leaders Light International Church sa onjikai na ja adwumaden a wopo sa Nyankopon nipa no onfa praprekire enfa ma Nyankopon adwuma na ode hyene man na kire no so ona wasan fa sika emu odu pa senprema ne wa mu a wantu din udum se eyekufu pa esa de man se nyame ne pei je na hyen ehon krata sem nyane fa se sirika bibia entumi konkan emfa emam na montu a Mr. Edmond Japan etuye no o kire mi se wo hwa eye Apostle Dr. Samuel Kofidaze modern bo obo nyame sama okane dwumaden a obo ne mputudwuma ode bo ade hye nwa PMantemo ne ade konkan ne senti ena twede ya mponyankopon aka na koma se Oma wadi anon fa chede emfa mbo na dwumadi a odie no embo na ho han nyame som ekontu a otunum na mna dwumadi no to dwa no ena general overseer edema Leaders Light International Church Apostle Dr. Samuel Kofidaze edeto yensem general tonkra edifra PMantemo emade kasebo continue kofi obo enim ena wo kire mi say anamompa Chief Executive Officer edema Ensuro Drinking Water ediabe no eyade a wahye na boda dada mmiri bi atwam sei se de tie bia no adepem na koma so opɛ se oye edema Dr. Apostle Samuel Kofidaze pam na okwankyerefo pani ekirem sei sesi ameka se nani age pass ne opani atimi aya kyade asonko ate saa ate ama nanso ono so ade hyen edema Apostle Samuel Kofi anane ochinti papai no wasom na gye oba mpotem honom ono ane boa no dwumadi a odie mu na ho brase nukuredie na tu ho akyɛ homode aboa ma dwuma na konkan ya de konkan de senti opagya ehyan mu na we ni enkan su no odema Apostle Dr. Kofi anane so no so nye no mfa mpraprechire na no so dwumadi a odie ne ho han no efiri sei wasoma kyɛ ye panti onye hyen no mfa prechire na no na kwankyerefo penin edema Leaders Light International Church o kirema sesi ameke se de atade a ode amani no womba kwoswa ye de senesa na wode na se akase pe mu oden edema Ensuro Company Limited wanum penny porta no onimnyamfo Edmond Japan se ne ono se waka wanum na waye bibi ede abo ne Yakopon na adwuma no de se de to dwa endrata ema na wanum eye na sosom kase a atade pie mu e wanum atan kase mu e wo sabe na payment na adwuma de we no eto dwa na Apostle Dr. Kofidaze ekirem se ene moto a wotuo no opese obo na kedi hom etumi di kan na de hina odwumedi ahodo a odim odin sem sei ete amani boni continue Kofi obo anim e wa PMantemo waso mache de toso ni ono ne sofo odimi si akonwa so ono ne sofo odimi si akonwa so na se benin feel so akokan yan de se be yamranti ya yire edu ba bi ebetumi anante form ba ono watra 70 years it is opportunity be abana ka ba na prefer se onu mombaji na wayusu da ya yasu yebedu ni fie no so no me yasu se na Nyankopon so amaye na medanya me asese ne nyame aka ye ho ne atumi asa ade ne dia ma amsan se from baby I free by na our apostles by 6 ono ni apostle a odi machi apamu ni boni mu a besime nti da bia ya na medwene no nti se nyame de opportunity bi abasa na me pese onu mom ehu se sebe wa medini papasia bi achi ana se enye adada e kwan bi so ena meni won de nam ni mom ya makoma mu fa number 2 nyame kan se leadership no ade ehia wo mi se da bia be se bo fresh wase na se leader no di kan dwen wo ho first a ntumi meye leader bia wo betumi
achieve goals because nipa na wo ho na wo de won ebe yedia ese wo ye na watumi achieve goals na ewo wani mo no nti se nipa no ekomode won ni ehun se wo da bia wasesa car we wako Dubai akodu weekend wako yese but won ma school semaya basa on fi asetina ya basa and guarantee good future Eniamwa enkyere da che papa kra na ne kwakra mo no ana apostle Dr. Kofi Dazi etwa ne kasa ase na otire mi say ye koye ne mo no anemompa watue no ebetimi ahye asafoma no enkura ne efenso asafo no akanifo nyina nko na obi ayere ne ho aya dwumaden efiri say obi anim sese de tebe da chi bia no ono so akyede bi betumi aduru no so osase kire mi say ohwe ne mu say eye apostle anane enka se on retire imponi akopa ya dom no matumi asidan chinchin asa de aka na gyan akopa adwuma oyeye no wonu no ho kra o kire mu azese amekese de opese woboa na ode afutuo edema ne nuanom asofom de densoro no say munsia de waye ye de bia da na wonkuto sofom ma mebekọ Dubai China akofa no me aba na asoro mu asofo nkuma da kom de bia emwa enhyenkura na so no betumi agu entedu baabi na se bi hwe no mu na ebe na bomode na che manso afoforo so na mwa na omu nyina mwa na asafo no intimi tumpon me leadership no da bia no me hwese masofo nketewa no wonye die ene won daachi ebe ye me priority se me media me na makofa mission na ba enti no obi a odi wachi no na o hwese papa ye he no de ye ko edi papa ye chi na ewie ye ana ewie ye mbon enti se na se no nyam kase ya ba mi hu ni se me nya aka ni bidie but ama me daachi se asori leaders light ebetumi akoye num since asofo nketewa wachi na hu se. And this is not the first time I made my check car. The first car made my obi, second car made my obi, third car made my obi. This is the fourth time or fifth time I made the car. I'm not for. I think say a soft one to one watching in Abu Musa. Yes, we are young summer, dachi, and we nam should be saying so. Now, no, no, I'm saying, then choir, the Befaswa, you be see die crown so a man now, and no swatting one sana, Namaya Duma, Beko pension. Eni a wuti ye ono na ye general overseer me kire kwafale bai edema founders of Leaders Light International Church o piemantemu ne din ede apostle Dr. Samuel Kofi Dazi ena wuti ni na mane boy yensam training ya de nyina Kofi 10 gram win ya hofa adwa no kontinu Kofi obo na de fra piemantemu ede besum ya ni mreyi yenyina wesu na ye na ye ho ne yenkenka madwenkyere ne tew emfanso mo Facebook no so a me wafa ase dole ya Adjoa Agyei di aba no wose o Adjoa Sammy bi o hwe life e di free Christian village Achemwater aw Nyankopon fa bofra na wa free mu ne kra emfansie yim na sanse na dole ya Adjoa kra di aba no wose DL news no eye laye miliwa solo fui ni solo fufui osi solo fu ni solo fufui o mami papa leba hano de atwato kama papa pabi ene de o fa asema kan ni kakra na Sandra Bekat ya bana wase o Adjoa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ene Adjoa Agyei Sikapa wedding in fact we are live at the free time free zone. The news is so authentic ejetwato pa no de aba na Sandra Bekat ya bana wase oh abofana Yakopon agye ne kra ewo Bwechire Liberty Estate Yakopon fa ne kra mfensi mu ya na Sandra Bekat de aba no wase Lumba super the best drinking water in Ghana and beyond no de aka hom Asante Emmanuel de aba no so Adjoa DL news or share live at the free Accra Medical Center. This innocent child has lost her life. The rest is history. Yakopon fa ne kra mfansie ye na comfort mighty me wafa sikuma de aba no so Adjoa wafa Sammy B any Adjoa Agyei Sikapa o say water insurance nsem wo Bwechire de Yakopon guto nanim o ehu bata abofra na gu ehu pa nya nane echena na ehase ache na Richard ahwede aba na wo say Adjoa Nhyiraba Kwadwo Sammy B na Adjoa Agyei Sikapa o da yasne dwumaden so nko ayeye ne yesom o my Ghana de hiem na kasebo ne mu oda na ndam DJ Ghana mfiri ne so na Bwechire station DLFM na kasebo no enam o say wo yo na po bam e de kasen na o de aka ho e de abam na DJ Ghana man credit aba na wo say yenhwem enso hu sensem ti ne Bwechire abofra kuma ahwere ne nkwan oh emu oye o Yakopon fa ne kra emfa ensie bebe yaduro no aye nsempi yekọ agropama so na yenhwe sports fo no omo ho no ma yenkwahwe mo fa so fo no wo ha
DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. Say more for say Bismarck Mambize. Answer Jida Kuma. What na say? Nanda make say Omuchire ma kotoko akwete ebinim kwakwa. Ewa brankese ema mu ho ati. Aye nsempi na meba sisi a. Continue to go to I'm Santa, your man about to go to what you can say to more and women. What to make crash prayer about Kumpo, and find over. Ordinary was one and on shoe, and shoe, and this hours, a business 7 on Boko. If you got up 20 grand, I'm Santa when you say, so continue to go to I'm Santa, your man about to go to what you can say to more and women. What to make crash prayer about Kumpo, and find over. Ordinary was one and on shoe, and shoe, and this hours, a business 7 on Boko. If you got up 20 grand, I'm Santa when you say, Me what for say Bismarck Mambize. Owa hene kwaku echampon papa bi. Ono na wo hene. Watana se yankwa ne nchema na kwama Bismarck. Hey. Boko de. Yes, Adam. Asa me you from from kura ya me adum bia boko. Yes. Na Ghana Premier League ma ba wie. Oh yes, no na ye de me hunu hu wie o. Fine. Ne Ghana for do na be din komo odwumadi ni so. Sir. Concerns do na abubo ba. Various allegations do na. Has it also say ne hia me de aka ne me fanya hwe. Has. Ye to so say. There's a more than one here. Openi me say has Eddie say on league no so. To for my mobile. Ye to so say. Somebody say has to toss it Ted was saying. David. It was say. Me check your mom. Oh, David. Son of a one join the show. As a man and American. Kotoko di saying. Kotoko di 8th. Into where the make cars the iPhone. Kotoko so paro watch. Yes. Let's say yes 10 top 8 as money biabo. E me be atwe be to yen. I think it's 2009 or 2008. Has the most last 2 seasons in na mo battery relegation. Oh, send ye. Sisi ye the matter down. I'm not in the yana has no. You 5 different places. Ya wide mo. You say na hit man oba na wa yemresa. Top for mo bebo bi. You bebo bi say edited. Mo edited. Me mu say edited ka dek ye. Oh ya ka de. Na mate say bi mu ko 2 miro. Ebi ko share 8-3. Bibia ni goals. 8 goals. E wa Ghana Premier League ni. Enti ne Ghana for na be show no. Na mate say Kotoko so ye say o mo ko man fa bus and ko dressing. O man fa ba bus and free park ni so. Am the ambulance ni ko. Ambulance am the free park ni so. Adentra. Say na fans ni pom abo mo. Kotoko fans na nkasa. Yes. And I say Nations FC4 fans. Dabi Kotoko fans na nkasa. Adentra. Unze Saturday adebechi Sunday before say game baba. Ana Ashanti region Kotoko for omo fans no. Do akasa ma omo chairman K5. O say dey. Ediba Mountain say Swedro Blacks for no Agyei Sikapa. Say Kotoko players nje. Na omo gum. Na omo she Kotoko. Yes. Na that time na Swedro Blacks for so na mo battle relegation na. Yes. No mo nyina so mo lose no game and come back because Nations winning the game. Enti nka Kotoko embo draw kra na so onhye Swedro Blacks. Omo nya penalty nyina bo say no. Enti me ba na Kotoko fans na pese Kotoko to me compromise game no. Na wana mo atwo course omo hye All Blacks na Nations kama na. Da bi say on ka say Nations nkam be no Kotoko fans ne say omo do omo side ne say omo hwe say nka Kotoko be wini. Because proud to game no en command na e ba ne say Swedro for the Sikaba and Chairman K5 nkomo de ba and voice is now e bebo. Sikan be see Patrick Asie do so. Patrick Asie the Kotoko player no. Yes. I know he da bi so he Chairman K5 as we say. I know omo say omo nye. But according to Kotoko fans living no. Kamera o ma jiska no. E ma preparatory. But say omo nya penalty ma Samba won there. Ebo maki ko bu atopa maki pa na che no. Afa nchen kra yan say keeper che.
Sa. En na mon chamber bi kura. Eso ko bu atopa penalty na chi sa to twene ba bi kura ne ade a. Enti en nam so na say all blast for no munim ball no boss na kotoko. Say game. Game but you munim boss na kotoko no ma say. Ya dente be ka so ma kwaji bibi. Enkomo na bo fan ho ba no. En na kotoko fans do na agina so yes. I yes suspicious. Aside that in the anka bibi ade. Na say na kotoko fans and munya players na ko mehwe won. Oh yes. Bas no man fu o. Ama jaba so na ma fa ambulance. Enti na kwa we kan we no. Ohwe ball ayenya ya ni hwabi. Se continue anum ko ti aye nim hwe. Na am center ya man ball ate ko ti acha beto. What you can see the ball fa no mi ansa. What to make crash player ba kumpo. Am fa ko over. What na ya was na no hwewu. Bismarck. Wafa. Ene obetia ne ehwese akotoko mu new terms no ehwe. Me yenya na so Ghana for some pana menim se kina ye be hye ne bedi nkomo pie bre ko ho sikapa ba bi ofiri no kwan wa ahun se ne nsuo se nsuo na gugu no me wo fa ase ese otumi kodu fie ntem kakra na eja wo fa otumi prepare kira wate ase enti no wo de some Ghana for with agudie mu nsem na no akire be se sinkonwa bi mate right abusu anyumre me mu adwomo akwa ba kwan sonkoso kremra dia 106.9 mega so me area du agudie mu nsem ya de sumu djuma di kase esuwe no ade e kan se nwme no nsia kase asujua wate nyina fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi kazanso a ana baba so no Adjoa Agyei Sikapa sa nwme wo mo so agimi o me de ade e kan sempo no me patro no nsia kase na esuma fa dusu no besima kadu se man bi se me nsuma som agudie mu nsem papa ya de sumu djuma di esuna bibia enso atimi akonkan ya sha ase ana sempo no ye be kan se we no o join show no live on Facebook we no ade e kan se capital D capital 106.9 images out do videos out do empokra and reactions out do brand friends champion Kofi Taylor dodo na so bon man friends Iron Boy na dia masa cheze course no enya Ghana amana ne nkomo nku a ana Iron Boy nso MC adwumadie no wade ni nyina so some Facebook and YouTube ne so na se bibi bia konka Michael so coach and producer on duty wakuche nsem no enso gu nkrata so besima kadu se man bi se menso mesen mena wuti akompokra and dia eba ya sha se na medical din komo se Ghana for wa wuti adwumadie no achichi ne benche no ana yenu edi adwumadie no ntie be sha se winim se na wotwe ya Ghana ade kan se black made in Siaman under 17 team no we no na ya FIFA World Cup under 17 team no enso na my friend say Liberia and isa game no enso fi o nanu da Accra Sports Stadium ho ana say black made in enso chi Liberia team no enso aye gom medium e ka poly ensioma team ada braka na after the game ana head coach enso de ma black made in no aye opani a friend say John na da kwa no so edin koma Accra esumi after say nay black made in enso timi twi for Liberia so e kensia woman timi ante. After the first half, I spoke a lot to them and I told them that we are playing home. Whatever it is, we'll go back to Liberia. So we have to kill the game here before we go there. That's what I told them. Power Sports. Way a young coma, opinion friends said John and not dark head coach and so Adama Black Maidens Ghana under 17 mano. And so come on, did the two after Senate. Emano and so Liberia can see your man Timothy didn't come on. Do to announce so much money now. What is it? You didn't come on. Now what you say? You final games no. And so if you Ghana Premier League won't come on. And not meeting now before Senate games out done in Super Toja Saturday. And as speculations do one Subam until Copium. And so Santa region Diamo Circles or Penio Domano. A chairman K5 on also didn't come out to one Senate club and friends says Swedro All Blacks himself na Kumasi and Tekotoko any Swedro All Blacks in the final game no and so our Ghana Premier League week 38 now according to chairman K5 no was it Swedro Black for and so Agyei Sikapa pa eba ise na Kotoko players nye nanka sa game no be yefu no chese omumpu omtuna omunhye Kotoko team no na ese enam so bi na Swedro Black so enka league nim na odia before say yebeba san komot yentie nkyiremu a chairman K5 and so Adi 2 Adjoa Agyei ni the only answer All Blacks fire my be from Beshewa ha omo mi say bia ye tijira mu ntimi nse ntomo belio some of your players some ko pa patikese so according patikese be fit nura start some more tie ono kwa ka chem
say onya de so beti ase say obi ba ko match of convenience because kotoko no yesum ti onye say ma me be me mpani for ma me mpani for me ma onno mo negotiate wa he ya me ba fa play so na play no ka de bia no anye de wa ko diska no wa ka enti pati se bi no mo ka o me negotiate the boy say no ba ko no ba ko shia so mo proposition no me shia wo aka kumase mo no say me ka chance de mo mo ko Georgia o say Georgia o ma ne mo say fa so ma high tension na se wo no ta fo bi o bon say ho ene ma ko enti me mi support no mo le ambush o ka ne banya no support slave o ba mo pati se du ra ka ni mu na jo mo ne kasa na mo diska $1,000 can denomination $50 each ba ko 20 me dey na me say me no me no nti me ma nko hobi me na me ja ba bi ma tim kra pati se di mi ka ba no diska be shem no chama fani ni $1,000 no in fact patikase du won patikase nko be sha na mo no kwa be gine nsem ti ba sa ne ma supporters na no mo be ho no echi o mu gina ho to mo no mu di nkomo no na wo ayi ba ko a wo timu wo church say trade obdas ni kwan no we referee out kuma say fe moro alhasan mi no wadi kotoko match club ono na die no mo ye to no ne die echi na e ba tenta police station be report ai de echi mi no ka say what kanta back a wo di match on ti sa say ni pa bi sei e ko di ma de be pa na che to ko diskan ko di awa de be na chire we no news head to say ba ko di awa mi sik so no so do obdas ni fit do be face camera play abeshe kumasi ade no ne Wey chairman K5 nkoma odi ya anso awa sansi senu ya de nkoma no dodo na anso asumo adwumadi nsina after say nei kotoko enso ani Suedo All Blacks ya de winam so enra ewo baba ago prama so kotoko di ncho aka mienu a wo mutimu ba kuna after the game ana kotoko chitafo ni bi nso edi nkoma sei enti yegusu a ye pene no yansaka ye pratum na za onsan so atimi ato dwumade enti kotoko fans no anso nkoma mudia no esane no ana ese yegusu a ye pe yansaka na fe ya pratum na so onsa atimi ata ye so mo kose boni biani ba se omo jeje bribe awo timpo boni bi eri tie tim no ana omo jeje huska ana bona ye support o ma we o bi ye timi kodu fe na duane kwantimi kotoko ne da yakoma so ama obi o eri nyanu se kotoko ne me kokwa no mo sreme kotoko ama lusu ni ehuru sa kotoko ne donti sa na ye press no timi fo boni bi o mutirim ye ni se ye normal lusu no o mutirim de ye normal lusu e bi aje bribe aje sika gwo mbotom bo ba no opu ne to enti kumasi asante kotoko metema krobia kuma pima pemba ba chitafo ni biya no ese wo so ede reactions no enso atudwa ye di kan nkomo se kotoko boys no enso amfa team bus no se ambulance ana omudi free park no so dia yenhwe situation senia eno so todwa e baba enra at the time omulusu to Suedo All Blacks e kamienu a wo mutimu lako enti asante kotoko bus ni sia no players na fa ambulance amkofie enti ani video mo ahwe no players no kofie o fa ambulance omo de call bus ni sia enti obi an kan so abedwane ti kotoko bus ni sia no bus ni sia players no omo fa ambulance omo de adwane hey krobia enti ano ene senia nsem no enso koya enra ewo baba agro prama so kotoko team ni nyina enso edi ambulance akwa nei wo maja omutim ba so enam so bia na ye bielines no betimi afra ba dwumadi enso enra Ghana Premier League aboni nyina wie kotoko nsensam bibia ni goal star Samuel Atakumi enso eshe 6 goals after say nei bibia ni goal stars enso echi 11 wonders show my cap pole nwotwe ema omutim yansa tikofi wodia ayafa videos no sambo na Atakumi mu video ne to so na ni komati uba man so 0534050199 0593406565 na yendi komo enra sene akumasi asante kotoko eni ade e kan sempo no Suedo All Blacks game no de akoye empo ana bibia ni goal stars ene 11 wonders game no eno so etimi kwant ufra ba homa no so na yedi komo hello Minia. Yeah, good evening. Good evening, Bema. Me bacho meeting at the 49 na ba ko pe. Amanse Prem. 49 yanti. Eye ni mguasi papa si ebepo league na kotoko da position na no hono bribe say circulating na sabi na ogu team we ana ayre kotoko do ogu na ayre e dey na sabi kotoko egu asante man ni ma aseta no da ma me fon si ana man ko kan ya yen kamate me da se fona na da se pa hello
enti ubetimi aba 0534050199 0593406565 o ba na fe yedi nkomo kuma se Asante Kotoko edi ntwa kamienu fans no susu se nei Kotoko players no enso agi damudia ana omukodi sancho no nti wo fra ba dwumadi enso na se wonso wetimi achewa adwen bibia ni Gold Stars enso ehye club friends 11 winners eka pole nwatwe Samuel Atakumi ehye 6 goals na report kra meti anwumrei ene se Blasters head coach Openia your friend say Carlos Queiroz enso etimi aka kire bibia ni Gold Stars impani for say Atakumi this season no anaje Ghana Premier League top scorers no top scorers on na say waje ye enti yemfa videos goals outdoor share ni yemfa videos nimra na face an wubenya say ya den be call World Cup ye say anti Kofi Abuame na mame Atakumi penalty oboy against that be next one no na any san community wo ba ma no so yedi nkomo 0534050199 0593406565 wo ba na for yedi nkomo yemfa last caller international DJ Nyatrase. Hello, good evening. Thank you, Miniam. DLFM Timothy Mukasefri da kuma Kebu and Wallet Waterwest. Pacho mi enti Timothy. Me pacho. Ndi tamoya football say ya. Ghana football ebotumi agina. Ebotumi ayafe. Obibotumi efi Africa to botumi so of kala ko stadium akosebo. Samuel Atakumi wa 37 matches. Nontini answer hat-trick in that matches in Yano. Last match of and on go to India and now so both 6 goals. Yampajo Ronaldo was 6 goals. Messi was 6 goals. The Samuel Sadio Ghana League more, a better league now. So draw glass of Boko relegation. I didn't have a man of Pamongo. Madase. Timothy Yansada say hana say yedi dwumade nyina be sia sira PSA enkoma Lumba nsupa say omotimi akwa mofa dwumade nyina woka ema yedi agudie mu nsema eboabo ano anwume nyina no enso ebeso Mr. Kwame Afum Jesse Michael Awuni Odisika Brantie Kenneth Arthur the international blogger Obo Roman enuanu nyina tachi Michael so coacher eye producer on the na ise dwumade nyina ema Besima Kadusi Mambi say menso me besanim ema onsanso to dwumade enso enti wafa fancy na me so no Sam J special banku and tilapia nyumei meshisha so hot pa ukopiem ewo Sam J Bakery asweya anyumei Misa Samwahene afo ejina tenane chese wototo tilapia no dene pante anyumei yaji orders no Sam J banku special banku and tilapia ekoso wa ese weather no se na Adjoa mo ase bibi enkoyi no winya hot banku ne tilapia ne hot pepper ni bia ebekoyi panti anyume still na Sam J ahonso eboso bema yawe o Madina ana Miss Rita baby girls nyina omo manager ene Miss Rita ono so tie dwumade nti wafa dwumade obafa wansa wako Sam J sese dia waka se banku with hot pepper no ka wafa wa say nsuo ni nti no nkaya winya bia nsa afi ba nso Sam J pepper pon no ndu kofi nso pon nti no so na technical producer bibia nti no so obepon be 12 midnight ndika de bi bre wo mo we kira nka enye bad Sam J so therefore dina me kan nye se efu keke me se kope bi bre wo nom ana anya sa waje atum mate modi ya Ghana Premier League no sema ka kire mo afi bi ya league no ba kwawe ya sa ne mana mo ye no mo bu ya ba me a whole of last season this season man ko park da because of munsem hunu na mudi ninti man ko ba kokra nso ka pebo pa me na kotoko metumi free ha na mo ko support house kotoko efu bass ko ba munti no meja no me na me ka kire na no chance makọ ekumase akọ support house asan ba wow Accra Sports Stadium has bo bia na ko bio de ma ye nti na me nko no enti men so on 3 messages no I think say call mama last 2 season RTU be share hat 4-0 or 4-1 Accra Sports Stadium na mo ton match na for sa e de na mu ase no kasi ya ton allegedly alleged na say na de na mu yi na de mo ko ye obi kwa hye nsia ne nwatwe ni ade e de ade mon soro nkokra na de so ska se won ye de asi ni bu afukra emusemufo na ya miss me belantwe na sem e de ma ye na champion Taylor e de PM Facebook na YouTube kase bo no wunya bi ahwe ye Bismarck man pise e de agudie mu sensem owo hina champo papa bi kwa kuban ye e de agudie mu nsem e be so ne din ba ko na de e de ate emreti no yentumi nka ho asem na sana mo fa se DJ Zigby e chinchim kase frima de so me mira kan kafo ye mieno e dia meje so ya wo fa o se de the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma utedi ne battery bona na otafri jam ne mo fa se ba
Adjoa Agyei Sikapa. Sede Sikapa. Sister ma, Mrs. Mary Boabe wa kwabenya enumere mi chia busiafo ni nyina. Right, and I mean some fancha kese koma Mr. Ofoliata. A dental container incoming MPP constituency chairman. Mr. Ofoliata is saying, "Wo fire from na yem preparate what you see be aboko there. Sikapa said you so na there."